Omukoro gw'okushendekyereza omugenzi Hajat Azid abasajja baraba gwahikwaho abanyadini abanyishengyero abebembezi aha ndengo zoona kandi omwezi wa sipiika w'ishengyero yaba ari omuziiki mukuru obwe ajwekire mukuru w'ihanga Yoweri Kaguta Museveni. Bishop Johnson Twine Omujuniyo omureberezi wa Western Kore Diocese ashaba abaziiki okuba b'omugasho baha bakiri omu magara g'ensi ng'obundi bakagira eki babagambaho baba batakiriho. Yabale b'omugasho nisabasha omuntu kuza mu isomo akaza makatura iroka garagara kafa agashakota izina kibasika azamu abantu nosanga abamwe na assets but others are liabilities. Omugambo omwahandiijo mukugamba kwabo basiima Alhaj Hassan basajja baraba abokureberera omuziire we Hajat Azid abasajja baraba kandi akamwereka rukundo akihuriire aho bagira ngu n'abandi bamurebereho. Everybody has been positive. Ask yourself, will they say the positive about you? Will history absorb you? Kama Katonda Fenato gumye wanganze badina kama kufiri omukyala yana lini Hassan basajja baraba ninasa Hassan basajja baraba yagamba ali nnyina omugenzi Hajat Azid abasajja baraba nk'omukazi obiire nakunda Ruhanga owayegyesa abaana b'eddiini kandi omukozi orukundo okushuubura. Abali omuntu akushaba abali omuntu akunda abantu abiri omuntu kandi ari businessman. Ikintu kimwe kimwe nkunda ko kandi kitwe dushaka n'ibintu byo kumana n'icya business. Hajat na yababwire kamuta Hajat n'agenda reka musugo mu ingwano byo ninza gukora nakugira ati yo kugira iki irokoje. Hajat atuyirage mu yamani kandi aruturebera twena ikwara ekyabirana alyanfera kayo musizome nyo ndebini byona Hajat Azid abasajja baraba oli omugenzi obwa hati akatandika kurwara omu mwaka gwa 1997 okusya obwarugire omu magara g'ensi aha myaka 86 y'obukuru kandi aisirwe endwara y'omutima omu ihanga erya Germany. Kuya ndi commission of the Mungu tayari miaka 90 hadi over 80 twapasa kueleza mtoto kandi atayimitwa betuno akaza chasa kudirati nguruka kugenda hanze hata na tena ambassador na can use your office mubiru ambassador mubiru can use your office twafuna umutimo twapeka mu kigo akaragayo nawe mubiru yajatinga kizo ko mubiru shafi emergency za Kampala yatera Kampala nuko nambayize twataganira wano na government tweti. Omukugamba kwe oli omwezi wa sipiika w'ishengyero ry'ihanga Right Honorable Thomas Tayebwa yasiimeka y'abasajja baraba ahabw'okureetaho entunguuko mu Bushenyi n'ihanga lyona kandi eky'abanyayuganda baganyirwe munonga omu by'entaasi. Abokuba tibaziire bona mu basajja baraba konka ekindi n'abaana kukiza bakaba bugasho so ninyenda kwejunisa obw'omugisha okusiima Hajat Hassan okututeraho omusinge. Bwanyuma ya Alhaj basajja baraba okushaba gavumenti okureeba ngu bareeteho obuheereza bwa insurance omu ihanga Right Honorable Thomas Tayebwa yaraganisa kwari kuza kutwara obutumwa mu gavumenti okureeba ngu enshonga ya insurance bagikoraho naaho. So bitegwa kuranga medical insurance yabaho kandi ekirungi unango Margaret muhangano w'Minister w'ebyamagara Margaret turetere kiragiro cya medical insurance mu parliament tukwesente tugereza abantu. Hajat Azid abasajja baraba yafera aha myaka 97 y'obukuru. Amakuru agagasha kwa Olivia Nasasira awatari West mu Bushenyi.